Hello guys, you're still watching Ghana Today TV and this is your boy 20p. Yes, me na munim say Akuapem Poloo 2020 okucha picture bi on ne ba che say wa woro no ho odi a che ne ba ne say me ba yes akosu akuma na wa na ofiri ba ye ntinom hwe na se bi onyi na say uko hu bia na wa hu say yes o ma me kura no ne dia ne efe yes sana Poloo ye bisa na okan ye na onim say asam ne ba ne dia ye bru a trendy or bia the whole Ghana the whole Africa che say the whole world na picture no e dia fusani ankasa me say sa picture no hu ye na when na court Ghana court etna asem ne so to asem ne sheda che say enro anu na ye kan asem no final na de copy mu ne say aye Rosemond Alade Brown odi for like the oye no aye offense aye criminal offense pa I say akwara no child abuse like or abuse akwara na kwadu aye de abo Poloo no che say Poloo wonya ni trade ma ne be 3 years che say ye be jeli na che say okona oba onye sa nkwasi asem na okodi ni bi na we na Ghana for no entiase kwafo ka say na Poloo de se na ne ba na Ghana hanso obi ncho obi ba man nti ujeli no ho na be hwa akora no na we no enhye danya de bia because na mo amu hina ne na mo kaso abo asini na mo ye njeli omo na ya ba ne se na Poloo onimpo se ade na oye no yes ebekwa ko ye ni say na court de on ne twena na anti na ono de waka ndi de ka che Poloo ni say onkokọ na onkoja pregnancy test. Yes, onkoya pregnancy test our government hospital bia na onfa test ni famra na say onyem dia ebia ebe man babi man akoda kakra se onfa anwunwi na se onyem dia ene Akuapem Poloo ye de okọ churi yes enye nsewom ene enye ayi madina ebia ye do be kotesa no ebia okotwa be at least 3 years and 4 years kana but ye bomb pa say enkozisa because to me no ayem ya che say a single mother no nkwa na wo hwe ne ba no ene onimbo say de oye no ebekwa kopie ni say later in a new video no I'll read some comments and some reactions behind nkofo aya ba what I say na Poloo die mama yembo mpa man because why are those councils sa emana mo say mo ye union eku association am say we fight for women Christian council one come to Rosemond Brown's aid mama mbejin because mo the Poloo ko because Woyomi is still there na mo and na mo yenche no minister say mudi esika ina wo ho ye nchi omo kra omo dia okura no ye nchi omo na Poloo picture keke we be see picture keke onim say be we ni say anka menye sure say ono kra no be so guys that's what I got for you. Poloo has been convicted bro no yes convicted yes ya boni kwadu ya chere say jo ye ni de convict music yes adeboni intebusan for mensa omre no je penye na hwe video no na yensa mbra bim